Nina besilo, nina benhlehla nyovane kaNdaba ehlehleka futhi ngobulawayo yayithatha zonke izihlangu zombelebele. Nina bakaSomnandi kaNdaba woza ngangomlomo, umlomo uyangiwa kithi kwaZulu. Umdayisabela kweliphesheya, uzalukazi yosala emanxiweni, amaxhegu ayokusala emzileni. Ngiyanibingelela bakwethu enhla nasezansi, nibingelelwa INtungwa lasenhla kwaSokhumalo, kwaSokhumalo, kwaSokhumalo TV ku-YouTube bakwethu. Ngethemba basaphila bonke abesilo kuzo zonke indawo lapho bekhona, ngethemba basaphila bonke. Cha, thina emantungweni sisaphila bakwethu, sisaphila emantungweni. NgikwaMathenjwa namhlanje, ngikwaMathenjwa. Abantu bakwaMathenjwa-ke sibathola-ke njengamanje bakhe laphaya-ke ey'ntabeni-ke zaseNgwavuma-ke, endaweni-ke ebizwa ngokuthi-ke kuseManyiseni, nina beqhawe-ke. Imvelaphi yabo-ke ibakhomba-ke eSwazini-ke, ibakhomba-ke eSwazini abantu bakwaMathenjwa. Kodwa-ke kuthiwa ngaphambi kokuba bafike-ke eSwazini babekade-ke beabesuthu-ke ngaphambilini, nina beqhawe abantu bakwaMathenjwa babekade beabesuthu ngaphambilini-ke. Empeleni-ke abantu bakwaMathenjwa-ke basemngceleni-ke waseSwazini-ke njengamanje, neMozambique-ke kanye-ke nakwaZulu. Ingakho-ke abanye babo-ke ikakhulukazi-ke uma ufika kuleya ndawo-ke kuthiwa kusekuhlehleni, abanye babo-ke bakhuluma kakhulu-ke iSwazi-ke kuneSizulu, bakhuluma kakhulu iSwazi-ke kuneSizulu bakwethu. Laba bantu bakwaMathenjwa-ke laba bake bahlaselwa-ke ulubelo-ke wakwaMngomezulu-ke, ulubelo-ke lona-ke inkosi yakwaMngomezulu yake yabahlasela-ke besahleli endaweni yabo-ke eNgwavuma-ke. Ekuhlaselweni kwabo-ke babaleka, futhi-ke kwaZulu kwasekubusa-ke inkosi-ke uMpande, babaleka bayokhosela-ke enkosini-ke uMpande-ke. Inkosi uMpande-ke yafika-ke yabasikela-ke izwe-ke ngakwaHlabisa, nina beqhawe yabasikela-ke izwe. Bathi-ke uma bezwa-ke ukuthi-ke inkosi-ke ulubelo-ke isikhothele, baphindela-ke kwelakubo-ke Ngwavuma. Kushuthi kodwa-ke lokho ayikuthandanga-ke iNgonyama uMpande, ngoba-ke yasala-ke iphala-ke impi, yasala-ke iphaka-ke impi-ke yabalandela yawobahlasela, nina beqhawe, nina bembuke. Ekubahlaseleni kwayo-ke iNgonyama-ke uMpande babaleka-ke bawela-ke umfula-ke uSuthu, nina bembuke. Kushuthi baze-ke babuya-ke eNgwavuma-ke ngenkathi-ke izwe-ke lonke-ke lakwaZulu-ke selidliwe-ke ngabamhlophe, sekubusa-ke ingxenye yezwe-ke lakwaZulu-ke enkulu-ke isibuswa-ke ngabamhlophe. Kwaba-ke ima-ke bebuya-ke abakwaMathenjwa bebuya-ke ezweni labo-ke okuyiNgwavuma, nina beqhawe, ngaseManyiseni, nina bembuke. Lesi sizwe-ke sigqamisa kakhulu undaba ezitha-ke ey'thakazelweni zaso, sigqamisa kakhulu-ke undaba ezitha. Umuntu-ke siqala ukuzwa ngaye kwaMathenjwa-ke uLubhoko, wazala-ke uMusi, uMusi-ke wazala-ke uSibothi, wayebuye-ke aziwe-ke uDlamini-ke, uDlamini-ke wazala-ke uManyalala-ke, uManyalala-ke wazala-ke uMzimbola-ke, noma-ke uMntukubola. Yena-ke wazala-ke uGamula-ke, wazala-ke uMtshelekwana-ke, uMtshelekwana-ke wazala-ke uSibhamu, uSibhamu-ke wazala-ke uShikishi, nina beqhawe. Ngenkathi-ke behlaselwa-ke isilo-ke uMpande babebuswa-ke inkosi yabo-ke uMtshelekwana, nina beqhawe, abantu bakwaMathenjwa, nina beqhawe. Isibongo-ke sitholakala emazweni engingasho impela ngithi mathathu-ke, okuyiSwazini-ke, iMozambique, bese kuba-ke yiKwaZulu-ke eNgwavuma, nina beqhawe. Ake ngime-ke lapho ngicela-ke abesilo bangene, ngqolobaneni bangene, basubscribe, babuke-ke i-content, bayisabalalise futhi-ke i-content. Usazongena-ke omningi umlando, kuningi okusazongena bakwethu, nina bembuke, nina beqhawe. Inkwazi kaNdaba sidihile yonyoni emaphiwa amhlophe kwaZulu. Ningayithinti leyo nyoni, sithi iyekeni leyo nyoni ngeyezulu.
inkwazi kabhusha sithi kozama ulwandlu luduma. Inkwazi kaNdaba sithi yileyo nyoni emaphikwa amhlophe kwaZulu. Ningayithinti leyo nyoni, iyekeni leyo nyoni ngeyesu. Nina bakazi yayinhlonhlonge inkomo ethandwa ziba uyintula ebande ngodonga kwabheka uZulu. Untaba zimbili zakhele nezentula ngisho ukuxhawulana. Qasa likawasi inkomo esengwa iviyo. Siyabonga kakhulu nina besilo.